Kinong yalam jong ka KSU Sengkemi hapo kajing yalam jong uba Jamnes Hitler Maupnyang Legal Affairs Secretary hakasngining kong kilalet ban I statement halum dingjeri police station halor ke ejahar baki ujor dangshan habakren bat kilat pathai khubor kinong yalam kaseng kilethu bakate gajing let mi jongki ha police station kalong ban I jingtip shu hakabede bagajing ujor jongki persya ya kawai kaseng kebatip kum ka LRO kebalakeno ya ka KSU bakadon kti hakajing ja ham hadaf khola din sanksi kanti sebagai file ka FIR po SP office nakaliang do SP kila forward dengan ka FIR dungi sene po lum question tentang sini la nakaliang dengan polis kila fat sama James Mokyang pada legal affairs seng nakaliang kila shim yang statement adil manglayo penyekeran bagi ayu bagi info question masuko bayar kes kila register kes but kumba pitip kumba mau makini ki jingja bro iwalja hadian bakawai laki kenhun la tweet kabar latip ga LRU ka tweet ka kita keno ya ka sangi bakawai bakadun benta akawai ke jingi show ya dan te po madhep kula kabalong kai ka kum ka sangi kemudian jintip gini kini ki bro jujana por kami ibo kini kenhun LRU nak por Islam dulalik no ay mo bener kini ki ba per mazat beriu ni ke jumlah nak por ban persang ban kentok ora ya kata ya keseng berkeju ji dui bat ikin hunyam bala kristan ani po jelas gedungi bagi dijin mentalak gedungi hari ini mentang kini mentang ski bang ipek kalau kata mo kini jingja ngai ba kini jingja bat kali yang SP ulah clarify ju nomor CM ulah clarify ba kini ketua jenis show edan ate po madhep kala kamdei bay don mentang kanunu ke kenhun ani nak kanunu ka kenhun seng balang ni kanunu kenhun nyam ni kini ke jingle do kini ke lalu ora ke mensang do kata nama kala ora ke pi ndei baka bangiui tak bangi pebak basong basa ni rei po bro koi kali kala ora ya kata ka jing so ipet beliau kala banbu jima ya ki tairi tai meluk tam ki beliau mana bang yo bankan tho ni lain bucat te kum kaseng ni hak Islam ki por bladap por bangi judun ki lang ni ong ki CE lang dia ong hatu por ki kamator idon kijing tho bajumi aki laki di Facebook page ani ki ni ki kun sama ju ki tho to sama ki baju tho ki tho bali kini ki bunsin isa syakot syatan si sport segi polisian kedu sport SP office bagi ju syak action but nakalian jungi juga sangi ba koi yang ba kani kali di balik keju nakalian police department HWD kani kenhol LRO nomor balai ba ada yaki jongi kila bertan kemudian dari yakini kui tempelat kerjaan nak por kini mesti kumkaseng ikan melak yang dalai liru dimentah kaski ladap kumkaseng ladawan perlu ai statement hang dia tinggal jong sama James buat ngit scam bagi sobat ketu ya ka police department jor ke sarkar boleh dia pen president yang ni kam boleh ban kam yaktu ki beliau kti ban petok ya apa dia berkini ketingja kalian juga police department kila khot ban shim ke statement by day bene mata halor kecing file FIR jingi bat nakaliang kai ka ba nakaliang jingi nila banle nila lapha ya malai ke statement kata statement kolong ba ka police department kadai banle ai kene ke kamtam jing penshit niam penshit isi jai benriu jong ke LRO namar baleng ba jong kini ki post ka ba ke LRO ka kabu po Twitter isafriang sekui pat ki rensan jong ka social media kasinmen kadai halor ba kamtam ke jingja kabala ja ba pelong ya keseng makan IFIR gila ke FIR halor ba kimi jingken tho ya keseng bat kumju ya ki kinoyelam jong ki balang per tingai kesmen kelong ba kamtam hakabag kinondur ke jingja apo madep kola bat ya keseng dekata jing pensai jing nilai ke jing pensai ja men makalian jing ngimdon bangi pensai ru ba keseng hi ka khamdon bentai ram kamtam mete ke jingja bat ki kulit ki dei ban tokit kham kloi bat ngi kepat ru ki namar ke jingja mar sinja kono jingja
ka LRO tang pedeng si kentar kila pos ya kiki belum persya jai berujungi na kaliang ke jungi ru ngila le la ke jong hambok kamdei tangka police department ngila tip bat ngiyo ru ke tip kaba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila apne ke hunyam ni kenun jai beru kiba don hapo jokane LRO kila ban operate jekane ke LRO nabar bat kidon ru hangne hapo ka jela ke jungi ke jing to kit kade ke jung kulit bat kay kaba nakaliang kajungi kalong ba alakaan kalong kunju ya kiba comment bat kiba tho hakiran san social media hakipor bai ki jai menru haba syakot syatan bat ki ha bai statement hakmat jung hakmat apo office SP kade melong kunju kaan ya kui pat ki jai beru kiba tho persya jai beru kajungi